kita jalan-jalan lagi. Kita menuju Beji, lanjut ke Pancoran. Mari kita jalan. Jangan lupa di subscribe, di like. Ajak kelawan, doa dipadamin sini apa laci itu depan ada mobil manual jalan raya. Kita masuk ke area kampus UI. Jalan udah mulai sepi, mungkin udah pada mudik kali. Yang di kamera Bapak driver. Waduh, jalan kosong banget nih. Keretanya mogok. Ada kereta mogok. Tuh jelas tuh. Wah, kereta kempes ban, injek paku, jadi mogok. Waduh, nama ban dulu nih. Cukupkan sampai di sini dulu. Wassalam.